Idemo na utakmicu. Hehe, idemo. Vrsaljko. Hehe, idemo. La papa. La papa, francuzići, au revoir. Izvolno uzmi. Kak je Luka? Znači preludo je za sad idemo prema trgu. Vidjet ćemo. Svi na crveno. Hey! What are you doing here? I'm at the square, and we're about to watch Croatia win. Going on your YouTube? Yeah. Go Hrvatska! Idemo! Where are you from? Kentucky. Kentucky. Georgia! Louisville! Nice. Oregon! Oregon. Alaska! Nice. Let's go! Oh, nice. That's gotta be hot. Zašto tebi svaki put kad snimamo video ljudi daju 5? Ajde! Sam dođi do njih i daj im 5, ajde. Ajde drago, vidite kod ste došli daleko. Idej vi meni dođite i dajte nam to. Evo Luka, ako ti ove cure daju 5 dobiješ minus 100 kuna, znači moraš mi dati 100 kuna. Ljudi obožavaju davati 5. Lukina teorija. Ovo je najbolji bio do sad. Na Dlanovića mu se trest, tak ne prođe dan. Onak, Dlanovska šizofrenija, onak će ga... Ne, od tamo. Smooth. Luka je ovisan o davanju 5. Znači ne može proći ni jedan dan bez da da nekom 5. On samo hoda gradom, ako to niste znali o njemu, do sad, znači kad njega vidite ne možete mu ne dati 5. Yes. Alo, ostanite tamo, jeste tamo još uvijek. Ne srami se nikog. Živi na rubu. Znači on mora dobiti svoj 5, nije važno od koga. Znači ne može, počne se trest. Kad ti neko ne da 5, to ti tako u srcu te se sjeća, sam želiš da ti neko da 5.
Luka Gorica, naš prijatelj, naš YouTube prijatelj. Inače se znamo jako dobro. Znači, predobri smo se inače. Bio sam s njim na koncertu 2016. na Megda Marku. A ja sam ga par puta sreo na Kvani, na trgu i tako. Ovo sve uvidite, dali smo si 5. Besties! Poznamo se. Znači, mislim da je to pravo prijateljstvo, to je prava ljubav. Ušli u te YouTube krugove, Luka. Ušli smo u YouTube krugove, jel da? Pa mislim da smo pri vrhu sad. Fakat okej party. Bio je jedan dobar plesač. Ovaj part je bio sasvim slobodan. Samo jednu konkurenciju smo imali, ali gospodin je za Na svoje mjestu. godine odradio odličan posao. Na mjestu. Aftermath današnjeg dana. Vratili smo se. Andrej nije uopće bio s nama. To mrku jediš. Daniel se spekao. Sven još uvijek nema uspjeh. Benjamin još uvijek... Još uvijek dam diplomu. Na trgu je bilo prevruće, znači atmosfera je... bio sam na televiziji, znači bit ću... I bio na indijskoj televiziji. Indijska televizija. Mama, poslao sam slavu. Znači milijarda i koliko, 500 milijuna ljudi će me vidjeti. Milijarda i 500 milijuna. Znači, to je to. Laku noć, susjedi. Laku noć susjedi, sad ćete čut zašto je rekao laku noć. I dobro jutro. Tu smo bili malo još kod prijatelja svratili. Sad nas gospodin Lazić vozi sa svojim BMW. Aha. Susjedi, La papa. Evo ga. Samo na Mate i Luka Kukec. Exclusive. Exclusive.